Ukusni a zdravi, donosimo vam recept za božićne mafine. Danas će ih za vas pripremiti Tena. Ona voli kuhati, a pritom uvijek nastoji birati zdrave namirnice. Za božićne mafine potrebno je prvo ćemo miksati mokre sastojke, to je nekakvo nepisano pravilo kod pripreme mafina. Dakle, za početak ćemo izmiksati 3 jaja, negdje otprilike 1 minutu, dok ne postanu onako pahuljasti. Potom ćemo dakle dodati 300 grama pirea od jabuka. Jaja i pire od jabuka ćemo sad ponovno izmiksati kratko, 30 sekundi. Sljedeće ćemo uzeti 3 banane, ogulit ćemo ih i malo ćemo ih izgnjeći da ih je lakše izmiksati. Smjesu ćemo miksati ponovno nekih 30 sekundi. Sad ćemo smjesi dodati dakle 50 grama isjeckanih oraha. Evo ga, tu je 40 grama, 49, točno 50. Dakle, sad krećemo sa suhim namirnicama. U principu njih nema potrebe miksati, nego ih možete dakle, ručno miješati. Ja ću dakle sljedeće dodati nasjeckane orahe. I dodat ćemo dakle 2 male žličice lanenih sjemenki. Sljedeće ćemo dodati 250 grama pirovog brašna. Smjesi ćemo potom dodati 3 čajne žlice javorovog sirupa. Sljedeće sam uzela šačicu datulja koje ćemo usitniti i dodati smjesi. Zato što u receptu u principu ne ide nikakav šećer, idu svega 3 čajne žlice javorovog sirupa, a datulje su prirodno slatke, pa da malo dodaju još slatkoće u recept. Za kraj dodajemo 2,5 žličice soda bikarbone i 1 žličicu cimeta. Mafini su sada gotovi, odnosno spremni za pečenje. Stavit ćemo ih u pečnicu na 170 stupnjeva na 20 do 25 minuta. Za pripremu ove slastice korištene su namirnice iz eko uzgoja, korišteno je pirovo brašno, korištene su datulje, korišteni su orasi, lanene sjemenke, banane, jabuke, jaja. Sve su ovo namirnice koje su izuzetno kvalitetnog nutritivnog sastava, što je jako dobro za organizam, pa konzumirajući ovakvu slasticu ne moramo imati onaj osjećaj da smo napravili svom organizmu nešto loše. Mafini su sada pečeni i spremni za kušanje. Nama su mafini bili vrlo ukusni. Nadamo se da će se i vama svidjeti jer slastice zaista mogu biti i zdrave. Dobar tek!